Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paripata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami bamu Tuhan bani panurang sogoton. Gok ibagas malas niur hanami boy puho humbani pudoman nami. Haganupan in yahapkon jana ideihon hanami. Pita halani panramotion apa pasarehonanmu huban nami. Ase bani panurang sogoton be Tuhan bani sulit buka kanami lawan nami si ganu pari. Marlo be mamarhite hatamu parsahap kon ham hanami. Ase tongtong dipuji hanami goranmu. Marhitehon ni ganup pargulmiton nami si ganu pari. Nadumu hubani harusuh ni hurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colam rapa kontonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijapen na siya marian badi padol sogot niarion. Naboy sisihan nami. Marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata. Sadarion Rabu tanggal 25 Januari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Psalmen bidu 100 onom ayat 42 nama katahon sonon. Napucima Jahoba nebatani Israel kumbani sadokahni dokahni rossi sadokahni dokahni ajaha kaganuk mabangsa makatahon. Amen. Haleluya. Kita ganupan anggo ipardia di kita bani teknologi lambin roh canggih ni handphone lambin roh sensitif ni dohoma. Jadi anggo misal ni marpoto hita adong do boy marpoto anggo nahinan ihatahon cis totu langsung otomatis kamera sonari doma adong cari wajah doma adong telapak tangan. Artinya ipasosok kita buhita langsung otomatis kamera memoto hita. Anggo ibe kita telapak tangan ta misal misonin langsung otomatis ipoto hita. Jelang maningon iha tahun becis. Jadi sonai lambin roh canggih ni teknologi, lambin roh sensitif ni do. Nah, ita haganupan marhitehon ni rigapan siganu pari bata bani panorang sugut nyarion sonai doho manihita ibu bay hata ni nebata. Jadi lambin roh matoras ni hapor sayonta lambin roh sensitif ni doho mani sonai age hapor sayonta mandopak kon barang AHP. Artinya ai anggo bani bidang teknologi no kana iben hita contoh ni songon ibagas namar poto totu sonai mahomani ibagas perguluhan tasikano pari maningon do labin roh sensitif ni hita. Misal ni bani sugut nerion masih buhi hita puho ibagas nasehat halani ahaduai halani na masalimut tubal do hita halani na do pulih do atap mulak do guguhta atap halani ahadu totu sonai do homani age ibagas panorang sogot nyarion maningon labin roh sensitif ni dohomani hapor sayonta masih buhita bani panorang sogot nyarion taroncar uhurta laho manangihon hata ni nebata bani panorang sogoton masih maningon taroncar uhurta laho martonggo mangondoskon guluta hubani nebata totu haganupan ai maningon isa dari hita bahasa terjadi ibagas guluta nasi sonayai lambin roh sensitif ni hita halani lambin mangahap kita bahasa hitaon ay majol mapardosa jol mana galek jol mana terbatas jol mana butak jol mana getitu mang pahirihon na ibata jol mana getitu mang mambahin pusok uhur ni nebata tapi iido pinebata hita ase guluton aima
kesempatan bata laho manaksihon habag galon ni bata. Maningon do habeni lambin ihap kon hita hagalikonta, lambin ihap kon hita keterbatasanta, lambin ihap kon hita pardusaon ta dopak ne bata. Totu lambin marbagkel mahumani hapor sayonta pangakuanta hubani ne bata. Rosi puji-pujianta hubani ne bata. Halani ne bata do tongon nado pabayuhon parguluhanta. Ne bata do tongon nado patalukon hita. Laho mangguluh ilobe-lobeni. Laho manjalohon si bere-bere ni ne bata. Halani ay songon pangakuan ni bangsa Israel. Dop ko si iidopi ne bata si dea. Dop ko si idehon si dea tongon jinges ni pasarihonon ni de bata hubani si dea. Isasap dosa ni si dea. Agi pegati ibahen bangsa ay usok ur ni bata tapi anggo idop ni ur ni bata seng oga marubah horopak bangsa ay. Ase sonay do humay tanuan. Ase buhay hita cong-cong dirgak bani panorang sugoton. Pangidopin ni bata do ay bata. Halani ay tong-tong ma marhitehon ni gano pargulmiton ta sa ganjang ni arion. Gabi puji-pujian maay bani ne bata. Jana ibagas sa ganupan na masa ibagas parguluhan taon maningon tenger do hurta hatahonon tama. Amen. Amen artini ay sesaut matongon. Aha nahirsukon ni ne bata ibagas parguluhan taon. Ang godoma amen nita na mararti do ay songon na hinapor sayon ta ay mahuma yarap kon hita ibagas parguluhan ta. Halani ay hataridahan ni nadop tongon yahap kon hita idayhon hita bagal ni idop ni hurni ne bata nita matongtong pangakuanta tanda ni nasetuju hita bani harosuh ni ne bata tanda ni nasetuju hita bani hata ni ne bata tanda nasetuju hita bani nalah pasautkon sura-sura ni ne bata ibagas guluta. Amen. Haleluya. Sonay matongon pangakuanta sa ganjang niarion. Amen. Martongko mahita. Ajariham hanami Bapa. Ase ibagas ganuk pargulmiton nami si gano pari. Lambin mangahap ka nami. Bani bagas ni bagal ni holong apa idop ni hurmo. Nadok marmudu-muduhon masarihon rosi paluakon hanami humbani uhuman ni dosa. Ase maronjolan hujin matongon Tuhan. Maronjolan hubani idop ni hurmuin matongon Tuhan. Maningon do tetap gabi puji-pujian magoranmu ibagas guluh nami. Jana maningon iya kuhon hanami matongon harosuhmu matongtong nasipas oton nami. Jana harosuhmu matongon na maningon gabi hasaksian nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bata ganupan, mapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar masa ganjang ni siang ni arion. Ibagas ganupan horjat ta si ganupari. Ibagas harosuh ni bata. Totap mapangakuanta. Sadama hita makatahon. Amen. Haleluya. Shalom.